Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Insya Allah mudah-mudahan niat kita datang pada pagi hari ini, yang siang hari ini ke tempat yang baik ini, insya Allah diberi pahala oleh Allah SWT. Niatkan dengan ikhlas, bukan karena terpaksa ya. Itu insya Allah semuanya akan mendapatkan keberkahan. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم رحمنا بالقرآن واجعله وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب